Lekon New Zealand tani de sikhuni phola da pha ta ka tro kha ta tu social media wo rek le kha we ge ko to ko kla Christopher te we ni la le social media da pha bu ta ki ta klo le lo lo so do ke tho ta sati ta da pha he o a tho we ho lo ko kla ba thwe pa to tho ta bi ta be ge work rest ko online ta bi ta be da pha ko lo ti ko ge lo we le ka pa lo ta ble da pha ko ni la thi ko bu tani de sikhuni phola da pha ta de he ta ble le tu social media wo ka pa lo ta ble he ta so da ni pa to tho ta ti ta ba company da pha ko rek le we wi company le to lu pu ma thwe da pha ke khe o lo we si do la to pho ki kwe ta ke ta classic ko to ko kla ta sro nu ta ge pu pa khu we ni la social media da pha ne te me ge khe la ba me nya tho bo te me ta lo pu phle le ta sa da pha go ge ta ke ta klo le o do ta lo ba yu da pha cyber ta so bi so da pha do ta ka do da ta ma order le pwa ga pho kho go ta sa ko to ko li ge ko to ko kla te we ni la ta ble kho kha i le parliament pu ko te po te ko pa ga pa klo we kha phe le du ta ti nya ba lo ti di ba saကဒိုနေတတူလိုဆော့ဖ်ဝဲကိုမူလာဝဲကေကိုတိုကိုကလတဲဝဲလာတကလေကိုတိုကိုကလစရနီလခသာဆုထွဲပါတီကွယ်လဝဲဝီပါလောတဘလကနေကိုလူပါဝဲပါတီခိခါတတူလိုဆော့ထွဲနေလာနယူးဇီလန်နေမီတီကိုတဘေလတသီလီသီလဲလောစရာဖောက်ကိုရဲလိုဝဲလကမှာထော့ထော့ပတော်ဝီလက်တတူလိုကျိုးတဖာပူဖဲဘူးကွီနီနေတတော့ခဝဲတတူလောတဲဆိုးတဖာနေလော